Ringkat bat karihi borok kawe ke jela Meghalaya ru hakan riu tarik unailar arhajar arpoar kala rakhe kasni ka bakerpang haka kam thanjain ni ka National Handloom Day ya ka penlong daga tena Directorate of Sericulture and Weaving Textile Department jong ka sarkar jela ha umdan Diwan Ribhoi District ya ka bala jutim kum ka Eri Silk Village. Hakatay ka ju kasngi layo ru banpli ka Design Innovation Resource Center lani ka DIRC kabadon hakasnong Diwan Ribhoi District ya kabala wan play do menteri badipet ya katena textile ka sarkar jela uba bantai dor lingdo ubala shimru ya kabenta kumukong san hakajingi don rengkat UMLA ka nongpo constituency ba Meral Bonds im UMDC ka nongpo ba balajir rani ba FR Khar Kongor Commissioner and Secretary of Textile ka sarkar jela u Deputy Commissioner ka Ribhoi District Arpit Upadhya u Jayanta Thakuria Technical Superintendent WSC Development Commissioner Handloom Ministry of Textile Government of Indian lembat kiwe ki bla sha khot ngobha shakate ka jingalang hakane ka jingalang lapen iru ya ka jingrius pa jung ki riam tenrai ki bla pen powder dauk sai rendia dong pradong prathan kani ka jing angun ka bla slam ban yo ya ka jing itu dong ka ngitip ban rik nyang ban thir sai ban than ban airong ka jing lien kabala ne nadu ki long shua bat hadu benta hagane dong patasa nega ba gongsan kalau gajing kbi nanti kabala slam kalau ba dei ban yo no ya gajing itu bat gajing persyang ban ye keren nagaliang de ngaku lokal ya meli ban ye pertama ka por Singapore ya ka sokar jela ya ka department badai ban itu no ya kani ka dong berkatan kum bersnong jong usai kum mengilayo banyak keren banyak dan sibun kini technical issue bagi khot panggil long try kum no menang penmi ya production menang bun kum no ban penyanyo kum no ban di benek dong keren sebat bila keren kamar ka araja mo ikut store la itu poin dalik sa Calcutta sa Delhi kalau poin nyo praja Kapten kita sibun kini isu tiba ni ham ban yakun nang neso kani kini gijing sedang kekhar tarik Februari ada kue gijing sedang baka sarkar kala itu nang ni sakmat kira don sibun kimat kibangin hapan yang teri rengka kini valid point kibagin keren samat kila keren no ban benek bersa ngang aju keren di gilong kubi kibi kijungi ya kini kadong berkatan bercuah haba kiwan ki perlok ki turis ki wan hangni na kapor sa kapor nadu palala aban beli bat itu pa ek snowli kala langbun jusu nomor ba ya ka kadi gerak kum tulu ya kumten ke diwan latip pa keleng dari India ki turis ki kwa balwan ban boy ka snow ban idul ki khmat bat teng ki don rumah ki besendur ki don ki bering video bat kentah tete Najukan ni perlu mencuba perlu palio dalam try na kong go e punai bah di satu hong ni begitu. Kali ka kam thanjai kali gawai ka livelihood kano jong tinang song ko kejela wi tamba umdai hapo kejela tungi beroi tang ka tu kan ni iris kawang la manong ka thain ni boy penjai jahil ka tu kan ni but Gagarwil su bide gitu ki ringbal pa kepada po Gagarwil iba yang dalang yang kam tanja but nalang jong ka department ke jong ni kalau persyak kapala banirap berkentiu kinong tanja apo kani kejelak bi ke jong ni na tagalaw ketua ka kabang isengam from threat to threat ngidang ter ban pelai yang idol kita ketukan ni iba kami isu tanpa po nasional kalau internasional nomor bagi kena di jogi iba ngidang ter ban ai awal di iba ngibentar ngidang ban cukup borong mimpi kila poi keleng buat kilawan yang sebentar ikun isu masuk komen bangan ong iba nang dia nak po iwan kila don balik ke sebentar kelakuan fashion show. Jadi koi ke show fashion show buat hebat po diri dia. Di nakalian ke cuma
minister cak dengan department. Ada dokumen mengenai berkata jengkiu, undai berkiu step half step, kiu step by step, kiu step by step, kan long kerja ku buat kerja klien.